Angikuvuseleke mbukeli waso sona sports show sethu saka-Times. NginguNimrod Hlophe, nginguJojo Lobovu. Ngibuya nale edition, it's a special edition. Kwathi sephela ukuthi kule weekend itintile iNgonyama Cup. 8th edition akudlala kuyadlalwa. Siyangena sendlalela yona i-weekend ngihamba nema-panelists ethu ne-guest yethu namuhla khona ema-fans. Sitobuka yona nje i-weekend la 16 ukuthi ihamba kanjani. Bangavusela abalingani bethu utawucala yena KG avusele umbukeli wethu. Ngivusele ababukeli emakhaya uNdongayise KG Gwebu yes panelist ekhaya. I'm happy kuba back again. Ngintoni chazela ngebhola itindile akudlala kuyadlala. Le ngicabanga ukuthi angavuseli. Ngimbona abhale egroupini ukuthi izwehli izihlathi Toli. Asivusele umbukeli ekhaya igama lami Maqhawe Rofa ukuthi namhla siyajabula ukuthi siphethe sidibane nani ku-Times of Eswatini sport show. It's a special edition sikhuluma ngendaba yeNgonyama Cup ila 16 yadlala i-last 32 umbukeli wethu utawukhumbula ukuthi sekuna bathi kunebhasi ishayela ngumkhulukade angale sishayela ngubani bathi phethe nje ikhiyatala ku-last 32 sawabona ama-upsets. It's last 16 i-draw yendiwe Monday. Ayicala ama-games ethu Saturday kudlala 6 games bese siyawuvala ila 16 ethu eMavuso Sports Center Sunday. Sibuya nje kwenza top goal scorer uze uyithathe top goal scorer ihistory yasho ufuna ushayela kucalela siyabonga nje ama-chances ukuthi ahambe nayo maningi ngoba uncenyezwa Tongeda abadibana nekugudla lomkhulu wangekaliyo tu noma sekangaphuma but vele siyacontest but-ke because lapho nawubuka kuphindze kuna yona race kuphindze kuna Wandile Shaka wemva kwaNeswallows nayo ne-breaks kuphindze kube na Thabiso Stroll ku-Rangers une-breaks. Sekungabonakala ukuthi nakangeta siyabonga because vele nasibala Sundays sikhumba umuntu angabala ukuthi kuneligola siyabonga. Wonke umuntu wamfuna no-10,000 abacishe sezumbulu. Yes, sisakhuluma ngale sizumbulu sa-10,000 ngaleli esinye sizumbulu sabo-goalkeeper sibone ama-clean sheets asete nje kuba kuthandana kule last 32 8 of goalkeeper abazana bafaka emagoli lokhu ufaka ekhathi i-Real Leopard defending champion lapho kule title Solani ngene igoli. Yes, Solani ngene igoli cishe ku-6 ama-games but-ke defending goalkeeper Mlamuli kusangase ayana because bevimbeyela nxasombeni kule last 32 but asade engcenye yesitambona against iGreen Mamba. Ayisicanga sekutaba i-test of character against iGreen Mamba. Le sikayo revenge because dakhumbula last year ukuthi badibana khona le stage yayidefend iGreen Mamba yaphuma yadefend iLeopard iyaphuma but-ke kumbe hero kumbe sangasi ukhanze ukuthi so ungasiniketa labanye kumbe bo-goalkeeper kwezi njengoba sengishide ukuthi sinabo keeper bethu labangu-8 laba nema-clean sheets so far singakangeni kuyo yona i-fixture yethu ye-weekend. Laba nema-clean sheet abanye kuna-goalkeeper weGreen Mamba siyabonga Simelane mina ngifanele ngimthatha kakhulu ungabe umthanza Wezulu United siyabonga uGapati no is one of the upcoming goalkeepers bambetena une-future kunalungelo Maziya wasisonke kuna Innocent aja lokuya kuMbabane Highlanders sibe namlungisi bambita lethisha kwamanje angade bambita lethisha bafana sebona umfana naye ngimthandayo kakhulu naye is promising lindani lowena wesiphetho awuyadizamela these are good goalkeepers. These are young goalkeepers ngibona i-future ye-national team if babakhuluma Oliver Lisola hero
kulapho goalkeeper yakhombisa besibeka defender bengathanzi goalkeeper letawu Yeah, phela vele bekwesilwane. Ngamiso so wendile umsebenzi wakhe. Ngamjabulela ukuthi ayidlalele igame lena. Athi aha. Ngoba vele eseyasho. Ngamiso hayi nosohlala. Ubuya but Ngamiso ngamjabulela ukuthi ayidlalele igame lena nakhona amane abe clean sheet. But ngiyamfisela kusayithathe. Sala umgiyela kwathi uyadefend alokhu babuya umzwa cishe sakamgiyela No sibula kathathe. 17 Akasithathe Ngamiso kuphela ayiqeda kujaselokishini. But sisekuleyo game ku-debate yamponyo sidabuka ama-fixture Saturday. We know with the game lenkulu yethu Saturday Semayelo but it's Green Mamba versus it's Royal Leopard versus Green Mamba. Now Boga we will win that game and discuss ngathini. First game yokuqala iMbabane Swallows idlale neMawe. Hey, let me need that. Yeah. Hey, manje yabona sengifithe. But Yabona wena lokho sescom. No, asekadlalile Mawe. Asekadlalile Mawe le. Sesikhathi sisala uconcentrate ku league. Ichubeke Swallows. Swallows itayimina lezo. Because Mabili futhi. Mabili. Tasho ngibani usilobelo wakhe because of 10 goals. Unanjonga. Injongo. Nanjonga ngike makontasha. Kuna Sizwe lwethu kuna Karasi. Yeah. But elo Karasi ngathi mina uyabo kube ngimi bese ngamshift adlale emawingeni lapha emuva. Why Shift Karasi? Because it's one of the program yakhumbula nakafika Swallows was making headlines with signing iMbabane Swallows now. Yeah, umdlali yena but ke angeke sometimes nema basics la wale kishawo. Karasi umdlali lemanja lo kuniketa bona mfuna but aggression. Yeah. The final date yakhe. No. Bathi ngibothu mlafana. Uyakora Mbuthuma. I mean that Royal Leopard versus Green Mamba uyakora sikhathi simbonile akora kuna stage 2 ukhomba ukuthi usesekhona. Siyamkhumbula wawinile top goal scorer ke tournament. Can you give Green Mamba a win or utawuchubeka ticket noma hleli utawuchubeka nekora? Kuleyo lo Skali vele ama-games yawo yaphakama Skali. But angiboni Green Mamba ibuya this time around. Ngisho ukuthi iLeopard itawuchubekela kuma last 8. iLeopard ngibona iqhubeka mina because iLeopard kulabadlali bayo uyunaka ukuthi anyone can score. Yes. Yabona. Kanti la ku-Green Mamba uyabona bake bafaka kuSiphepho umfana bekaPromise lo mfana bakuthatha Siphepho Cup. Yabona. Labadlali labo nyalo bese bayisethe lesigaba sokuthi sengibona abakompetha kube bakhulume kahle. Mabanje kuLeopard leliso utawukora. Angathi ngikusesikwa ngathi ngithi iLeopard yathule. KJ mthatha ngimleke lapha eSimunye first game Malandi versus Mandleni. Ubeka bani? Ahlayile. Adawuhlaya. Ahlayile ngapha akade lokusatha ahlayile kakhulu. Ngoba esho ukhona lo Isaac Yebola lapha kuMalandi Chiefs. Mfana simbonela scorisha iplays ngolast 32. Kanti ukhona na Thobelani Gomez Yo, hey, captain. Lo mfana unekuthi ngeke ngambukela kwenye game lapha. Nabadlala uSuthu Liverpool. Kona imali yagcina iwuluza but ngabona adonsana inyimbo lo mfana. Leli goli walishaya lapha khona. Good sport, uyabona. Usho ukuthi vele cishe nakanamhlanje angalima tamara ne-Chiefs party nje. Kulo mdlalo lo ngibona draw. Again imandla ngenteka iphuma ngaphenanthi ngoba inalo le history vele ukuthi
cishe phunyuke nje la kuma-penalty. ekhethi ukhumbule ukuthi Isaac ubuya futhi kulenye i-brace. uthi ekhafati akaphumi kule tournament akaphumanga ahambi nekit usiyena sokuwelo 75 final kuye but ke mina lapho-ke ngiyamniketha comfort uyahamba mawubona ukuthi abantu laba baqale kahle i-league isizini yabo ibe right but bayadrop babuya kwashafo even conflicted lasikoma khona babekoshana shothi nathi babekoshwa mawele magula mfula shothi mawele but isolo sithile badlali bemawele mazini sibhethi versus ubomboshuka kashukela the winner bafana bashukela lapho ngidinga umdlalo lolukhulu cishe ngoba lo Innocent Anje bafana balomngane wethu bafana balomfuna cishe lo Innocent Anje usolo ubasebenela kufika kwakhe nje kude i-defeat lengazuthi ubombule kodwa kusebenza wakhe lokuhle ngiyabona kuhle but nyalo leteam lesakakini indlela yaphela ngoba vele bonke labantu abalapha bonke laba unamthobo unamuzi unamkasabulu unashwarez unajose nawo abantu abangifile yakuze uyokhumbula kule uye wabo ukuthi awuya nalo goli ngeke abashayelo 5 ngeke ngoba sibonile na 32 boy 5 bashayelo 5 sibonile na 32 bakwethu ngeke indlela yashukela ngiphelile ngidawucela ngayo because ngingathi lelinye ifixana khona so conflicted young Buffaloes versus sonke bathe badlala Prince of Wales excuse me Buffaloes Wasikhomboza lesisonke hayi no Buffalo yahamba Buffalo is a formidable team this season ushito dodwana wathi kude la ngekazakweni uthinte kude la ngekazakweni uyayifuna le tournament lapha Buffalo Sport Buffaloes vele una Jojo yes nawe KG young Buffaloes mawa ayibuka lesizini ngathi wathathu trophies lana nje mina ngibabona kwaphela final but sesonke lapha u-2015-2016 sikile naso sasenge-stage saphuma kula stage sisonke so which means it's a team lengakusurprise but-ke ngiyayibona ukuthi ngakusurprise le Buffalo ngakusurprise kumbulo kusashaya ibabhanyana ngawanati team yaka-first division uconflicted ukhulu ukudlala nama-teams angawadi ukhulu isisonke bayasathi nawe usho njalo into awuchubeka because iBuffalo yayo ina one title the last game kuya-Africa ngoba phela ngasesebayiftile nale but still i-challenge somhlelo solikhona I foresee I think by the time by August now renovations are tobesela right now sure kanjalo because yes because when I challenge yabo lokuphuma lama-coast waba nasomhlolo itawudlala last game yethu Saturday it's Rangers versus Umsumbe Umsumbe Manchester noma Manchester United but nje ngicabanga ukuthi leyo game leyo kuhamba kahle ekutawubulawa wona but kuhamba kahlelisa ku-Rangers ngibona igame yabo yesibhethi ku-league lebabuya kuyo bakhale phansi ngemagoli amathathu kulelilodwa kanti ebekuthiwa ehleliso sekhona besingaba nako lokuthi bangahle kuneligoli labo besingaba nako lokho but a-draw kuleyo game but singumuntu munye kula sethu nesport sinye kuhamba bani Rangers Umsuka
Kusumbula Manchester. Sebajwayele sebayathi inani yabo futhi i-test level yama-cup ma-regions. Yes. Yalo sebangaphusha phela nawo sebaphushela bese bafuna lokushutha lapha eplane ngoba sebangashuthi ema-channels region. Udakhumbula ukuthi kula 32 bashaya iCeltic bayibeke eceleni. Kumbe igame yethu yaSunday mabili yasemavuso kucala izulu nemonini. Kulandzela igame lenkulu kade. Igame yeBhabane Highlanders idlala neSingizini. But bakhona la beHighlanders neSingizini batatitekela bona igame yabo. Ezulwini versus Moneni nibuka kuchubeka bani njengalokufisha. Ezulwini versus Moneni Pirates. Umdlalo olukhulu. But-ke iMoneni Pirates Marana Zab ikubonile kushutha nengozi last season. So vele nabo batabe bafuna uku-improve. Kusho singalokuncane lokufisha iyachubeka iMoneni Pirates. Ingachubeka iMoneni Pirates but-ke ngeke simvalele ngaphandle. Goalkeeper lapha eZulwini United. Siyabonga but uShito wathi uyamthanda nomfana. Kunaqiniso nyawo ngala Moneni. Yeah, kunaqiniso nyawo. Yi-tournament le. Ngwendeka noma ngabe yini. Yeah, it's a tricky one, but mangibuka lo coach nenayo izulwini. Yes. Yes. Utamshaya chaka. Siyasukuma siyasukuma le stand seMoneni. Yeah. Sukume sonke. Yasukuma but iyahamba izulwini. Iqhubeka. Anana senisho kanjalo bafowethu kumbe nje sekungaba ngona kuvalelisa ku tshele wona umbukeli wethu ukuthi sidabe sikhona inkundleni tetayo temidlalo kusuka ngemgcibelo nangesonto sidawubekela ngato tonke indlela. Yeah. Kumbe seniyitekile bafowethu siyaleva ukuthi labanye ni batawu kuthi lomkhulu ubhathile ngibelisho ukuthi utawusala eceleni ntofuso liyayishaya le bhasi uthi ugadzela umkhulu. Asathi ngayigeme Highlander Nesingisi khona. Angiteka nto kwagcina mfuna mnotho. Asathi sebathathulumela bathe Not experience ishayele le bhasi last year. Wayiqala last 32. Yeah. Asathi. Yes, angicabanga ukuthi utawuphuma lo mkhulukati kumbe sesivala nje kungaba kuvalelisa kwena umbukeli wethu kuze kube ngokutako in the next edition akudlalwa kuyadlalwa lapha ititile ngonyamakhaya. Yeah, sekungaba kucela nje ama-supporters nama-teams asayo bagemini ukuthi timpawu temgwaqo bahloniphe kakhulu. Asifuni ukuthi ube ngale morning after but-ke isale kahle kahle uyichaza ngeSiswati. Yeah, sithi morning after sisale kahle sisaye manje emidlalweni. Ngingakhohlwa futhi laphaya sine half marathon yethu, your race, your what? Your story, it's my story. Because we're going to share no 1-3. Sibonga utatjoyina kusina namamajoyi babule nange Akijeka la Marquez ngazo sikhona la Marquez. Siyabonga. Mbukele emakhaya kungaba kusho nokuthi imbali akasiyabudwa ukuthi ungibani imbali ukhanga ukuthi mbukele emakhaya kungaba kusho nokuthi imbali akuthi ku-encourage ngayo ubudwa ngayo kwanza ukuthi phela akusiyangigwaqweni umuntu ubudwa usekhaya ngoba ngitindile emakhaya ngoba nangathi nje ngabudwa kukhanza ukuthi ngiyashayela leyo moto kungenteka ngithi ngiyabudwa ngalo mbali
noma-ke ngibodwa ukuthi ngibani umdumo ngoba phela Mina ngithiwa ukuthi ngabodwa ukuthi ngibani umdumo Pramdu. ya ngibani umdumo yes but nje angithi kubodwa khanze ukuthi nidindile nisekhaya bese-ke umbukeli emakhaya athi asaya estadium khanze ukuthi-ke cishe unathananga umlembi ngoba-ke ekophinda nkonyane lapha ngicela khanze ukuthi bakhona nje ukuthi umuntu nangabe cishe isikali sakhe sesisedulu Wonke umuntu lesi kusho nje ukuthi wonke umuntu akaphephe esisayidi inkundleni yetemidlalo. Sikhona sihlahla sivuthiwe nami ngigcile ngala ngelinye ihlangano ngenza ngala inkoyini ngasibona lesihlahla sikhona sona but asiphephele emgwaqweni. Siyabonga kuze kube ngolokudala. Njengoba-ke ngishilo umbukelo wami ukuthi namuhla nginenhlanhla lenza bayalama yengwenya amakhawu angeke siyiteke esimelene namaphanelisi ethu but siteke ku-invite nama-fans njengoba niyabona. Ikhona iSingizini FC, ikhona iMbabane Swallows, akhona iMawele. Just to pick some few games nje labatawudlala ukuthi ayisisebede bayiteke le ndzaba because mina ngingayiteka nje ngiyibhale kuningi asebathulumele bona. Batawuvusela ke mbukeli singakaqali sitawucala ngawo neMawele la udlala neMbabane Swallows. Sivusela abavukeli emakhaya ngibonga nowabakagwa sibonga yakuzona Amawele tamshana. Ngabe tamakabani Mbabane Swallows. Ngivusele balaleli emakhaya igama lami nginguSarah Mhlanga lanzelwe Mbabane Swallows. Batsayeza manje. Ayezwa manzi inkolo zomele. But ngathi nje kuhle kunethwane nje. Wangikethile ke. Kunesingizini hot space. Sinemlandzeli wayo lomkhulu lohlala phethe iTimbo letinhle stadium Mama Joy. Awuvusele kumbukeli wethu ahead of the igame lenkulu neBhabane Highlanders. Angibingelela ababukeli emakhaya igama lami ngingumama Joy ngeke ngisebenzise igama leli-ID because bese ngadinga ngayo Mama Joy. Ngumama Hard supporter eNsingizini Hot Space FC. Yabhanga ngelijaladini lapha pha. Ungazi ukuthi lo status wambhobho like ukuthi sengathi uhlubanika nasekuphela emagame umbhobho. Ayiwalendungeni ngiphakamisa kona ngiyagona. Ha, semphakamisa kangakanani lesingene ngapi nje umbhobho. Hayi seyihlala shothi lemavuso angawafaka manje. Wazi watekayo lendzaba yaMama Joy ukuthi kumbe nje umbukeli utakade ukuthi nangabe why did you choose nje ukuthi ube nguMama Joy because ngathi konke kwenta kwakho uMama Joy nephepha selicishe libe uMama Joy nje. There is joy even in this room. Ngicabanga ukuthi ngibe ngumama Joy ukuthi like nangiya le stadium there's always joy. And nale team nayo isinika injabulo because like kunelivesi lelishobo lapha ku-Suns 30 is 5 leli team ungakhala ebusuku but there is joy in the morning. Yeah, but yabona ukuthi lesidzinga igama lakho naseBhayibhelini. But it comes in the morning. Hey, yabona titawutekwa Sunday, titawutekwa njengoba nephepha ugcele ulisingisi neHighlander ngemuva. But igame sitawucala igemini yethu emayaluka. Kunegame lenkulu, igame le-Curtain Raiser, 2 times champions iMbabane Swallows, it's a mini derby vele yaseMbabane. Mbabane Swallows versus Amawele. Ayavakasha-ke eMawele Bulls, nivakashela iMbabane Swallows. Sesiyawulahla le ekushiseni. Yabona lenayotayo nala Prince of Wales ukuthi nani egemini iMawele sengibonile ngathi ngipick up these days ukuthi nithembisane nje ningeMawele. Asiyabonga mfowethu thina siMawele siwathanza kakhulu vele namagame siwathanza kakhulu nawe ngathi uyabuka vele ubuke bo-top 4 lapha vele cishe sibaqumba phansi so nalapha siyahlonipha kakhulu Mbabane Swallows team lenkulu nathi siMawele
sitatimisela kakhulu emidlalweni yomdabu. Kepha nje ngicela baqaphele ukuthi kunento yakaJesu baningi. Eneminye ngingala cabanga nje into yakaJesu awa. Akuze ningasheshelo kwezinto saphela kundazi. So nje abaqaphele siyabahlonipha bona but nje we have a good game. The boys are working very hard. Kakhulu very happy. My results have been upcoming. So strength nje sisithola la gymeni kakhulu nje neptimisela onkemalanga. Ram. Oh, kodwa na Ram iyadleka. 3 times champions niyadlala nemawele so yawo. Bathi nje ndani washa ninike mbili. Shese sicetha igreen mamba nelephat. Iyobe selomile eJeslyn. Hayi sithe nje sasemawele siwathwale siyohambisa le khashane le. Sifuna athi nakabuya ngala indlela ibeyithe. Sifuna basothela lesigangeni. Le khashane nedolobha. Wenze ngene lengako emawele samabhunu. La inandlela la place of words. Wabe bathi uyazama manje. Kwaya mothola khona nenkolo egcineni. Kwala. Sithethe lestopa sabo lebesilemuva besisipasa. Nyalo sesingana. Nisesawule sivale bona nyalo. Bathi bamuncile Asante just 24 wafika bamnika just 18. Khululeka mfowethu. Badlali bethu lapho. Bona kude nesibaphathise kona but badlali bethu nabo bayade ukuthi egcine ngolilanga. Mawele kufuneka awelele lenye idraw. So kakhulu nje satmisela and lo siyabakati nabo. Siyamathi Asante sisidamela kanjani. Siyamathi mshina ukuthi kufuna simende njani. Ngicabanga lesikhuluma ubuyele man of the match la. Khululeka mshina wami lo yawathi ukuthi ngiqisha ngakuphi ukubinzisa ngakuphi so kuphela ngako. Sibathe kakhulu sibambukile futhi. So yayiva ngeRamayinza bayesona bathi ayikho 3 times champions. For the first time ndaphuma kula 16 in this edition. Nebole sibalile. Sisadlala. Sibabathe okay league vele sesiyabona ukuthi ano. Ngikase. Ya siphumile kiyo nje sisayibali vele kahle lo nyawo sitijele ngayo ngwenya makhaya. Sifuna kubavusa ngayo mawele ukuthi abantu nabo sebafika. And angifuni ukuyeka. Asitabaphacabu. Nababhayi. Last time usemaya luka washaya 4 magoli. This time around utoshanga. Angeke kube less than 3. Not less than 3. Yeah. Utayivuma nenzaba. Atawungena. No, kuthi ngingarama mina nganika 2-1 naye. Ngathi 2-1 uhambe ekhaya. Siyabonga nje ukuthi sithole wena, siyabonga nje ukuthi utosiniketa nje igame. Letaba mnanzi futhi kakhulu. Siyethembisa nje hayi utaba mkhumdlalo. Atawushaya futhi namakhona. Yeah, solo steka yona lembukwini yona lenzaba yemawele nembabane Swallows. Inzaba vele shosile sematheni lampabane. Kuyakhomba ukuthi idaba. Kudzingeka ama-breaking rights. Kudzingeka 75,000. Ubona njengalendlela abalandzeli abenta ngayo sithi sayiteka sokuqhamuka lomunye weSwallows bathi akuhlanganyela umntwana. Andithi khona nalimposa kangaka for emawele Thabisa. Bathi athe mawele eJesu litawu sheshe liliwashe emini Ramu utavela tincibile nawe. Hayi sitawubonakala ukuthi sitabakhomba ukuthi thina sibalanda abantu bona bancane. Isn't 3 cyclists? Kuna sibakhombe ukuthi majuni. Umajunior Nekusheshe bona balwashe nje. Awuyaphila. Kumbe Bonds sengibuya kuwe. Badlali bakho isolo simthethe Asante. Uthi umshini uyawathi utawucisha bese uyafika bebathi awudumisa ucisha umshini. Nawu buka abadlali bakho uthembe bubanyaka ukuthi batawinela igame yakho. Okay, no, in all honesty, we trust all the boys because now we are Africa Premier League, but we've managed to match each and every team that we've played with. You can't really pick one or two, but you can always
trust and believe in the captain of the team, which is Magongo. They were the team midfield. Machine and Jutaba and then we have our top striker, which is Glenn Chiza. Oh, Chiza. Goal player, baby. Chest control, baby. Gamnanzi, Eckhart. We are taking our son. We are going to be so, you know, we have all of those players. We have Pepper on the left. Pepper too. I'm telling you. I don't know about Pepper. So, the one I feel is over 200. We want to get it. Last week, a defender. Yes. Unfortunately, so happy. Kuna hero. Kamangoso ya matushi was convicted. Ukulumanga anjabulo usingsheme. Bana shobana binama tawe bayatana na hero. Yes. My tawe dlamini. Last week, a defender. Hey, Benhamshire Judge. Hey, we are on a sending a judge. 3 calls from a defender, one of the best left backs in this country. Hey, Sababula. Yeah, let's have a mobile. We have always about to tell you, now showing me. But then back on, not the only place I play is so called. And the final of my seven just 21. Yes. Ram, usembe kubani uyusinikela ubani ukuthi yabona le laba kufana kwamlaba noma ngaziwani damshana teyobuya ticheke ngekhathi maya lo Ngicale nje ngekamba wabadlali bethu. Yeah. Kona kuba buhlungu ukulahlekelwa i-key player. Mara ke kumbabane swalo sikahamba lo mvuka lesinye isigulu. Nje. Nyalo nje sinasandi lapha emuva stopa akwenzi lutho nje lapha emuva la ngiyajabula ke ngoba na nancumo utawuba khona ke Ncumo kina midfielder yami yonke seyilabuye sengithembe nagokonke nje uza tawuba destroyer wasani ngiba kukhulula emaphasi ya nje sitawe right silungele siwalungele mawele sifuna kwa surprise angeze washayela bo 1-0 laba siphikela wona wabona indlela hayi nabale ngokode wakala balandzeli babo bathi wenda ngofela Alabana alisilo goal. Kabara magolana wabala ngezi wala hey shothi imatima lenza bangeke Ngiyafisa ukuthi bathi keep player yethu ihambile but bona bathatha nalokuthi hambile philisi kanti abathi kuyaphela ndabashanga sikobelwabe lapha Skoro striker esiqhamuke eNigeria. awele Nigeria okay I should try to kahle maphela into short but simbukile with my paper my work permit kahle nje asifuni ma protest sifuna nje ukulidla kahle yabona sana solo sethinta kulo nakuke tamshana sesithi njengoba usho ukuthi liyawushona emini Ramo uyawuncibilika bayawunetha bawashe kujeze emini senibuyile nonke nibalamba bane no emaroutes escore lokuthi nase impilo itawa kanjani nase sichamuka sifele siswalo sidibane semaweni kuyafuna siyikhombe leyo hlonipho noma kuyofuna siqhubeke nje sibhodlele etulo sithi ngithi boswenga ngithi bogabhadi abaladolobheni cha sena nkosami singilabantwana labakahle labakhuliseke kahle sikhule gasi bona yabona kepha nje sikhuliseke kahle umuntu omdzala sahlonipha sidabe siloko simvusela nje but nangijika khona ngiyahleka ngalo ngabe vele nginokahle kuleso sikhathi so vele sisabahlonipha nje siqhubeke sibe nabo ngoba vele sonke sigase babana nembaya ngikhumbula ngelinye ilanga beyidlala imbabane Solos idlala lapha eMavuso Sports Center idlala neUbongo bebiya koshaya imbabane Highlanders ishaye nemgugudla afika sayidlala neUbongo kwafike bayishaya 2-0 kwaba nalomunye umlandzeli lo wayikhuluma lenzaba uthi umbiyani uyangena esweni
Angathi ukuthi bekasho ukuthi bathi nje nathi ngambuza wasimbiyani yangena. Exactly. Ningaphunyula mkhonto kashaka. Niyaphunyula Saturday. Mina nje sengigathi ngokulelandzela kuthi ngabe ngiyacupha bani. Lana ngiyedlula kamelula no. Sesibuke phambili. Kahle kahle sijake final la sijake. Hayiwe. Sijake final. Lela siyayithanda. Lela Hayi imatima shothi kuyabukela kumayaloka because uyakhumbula ukuthi after igame imbabane Swallows kulandzela igame lenkulu iForces Down iGreen Mamba versus Royal Leopard. Last time yayidefenda iGreen Mamba yafike yawina iRoyal Leopard 1-0. This time around udefenda iRoyal Leopard iyeta iGreen Mamba. But ke Sunday siyayivala ila 16 yethu. Kune game lenkulu yekugcina semavuso. Yeah. Ka Facebook, wherever you go, nje la, awunala pepeni kunjalo. Bathi nasingena ngethabiso, bathi nobona Mama Joy. Lapha khona there is always joy. Yeah. Uthi there will be joy on Sunday. Emavuso Sports Center uyadlala udlala neMbabane Highlanders. Ishayile Tsebehlazo 4-2. Sunday uyaphuma na noma itati kuyisela tivo Mama Kize Mama Joe. Ngesanimelo Sunday nje because le nceba labanalo ufuna phinze ngiyolihlikihla. Senjake kohlangana neswalo nje. Hayibo. Nangisokala nje la nami cenze ngale mbabane nje ukuthi mbabane ngicenze na. Letamshana ke Mama Joy. Ngibele nzambe. Shothi bathi ingene eMbabane. Nawucabanga iMbabane Highlanders utawukhumbula igame nje besibokhona nawe ebukela. Kunesithombe lenginaso because bengicabanga lendzaba yakho ukuthi there is always joy. Kunesithombe lenginaso lapho khona siyabonga Mkhonto nakashaya igoli lesibili. Ngabona sishiya le stadium. Lokufaka nawe ikhathi uphethe na imvubu yakho na inaso lesithombe. Lokuthi nawubuka iMbabane isingezini yachamba emva 2 times. Highlander belida. This time around indawo khona kuyivala iMbabane Highlanders ingaqali nje inlead ekutshonakala. Udela kucale nje kufuna thina vele siwashaya amagoli and lo 4 wabo vele kufuna siwudablishe this time. Jo udaba mathina. Hey Kufuna bahambe bawula phasi. Shayimana ngakule. Lolulaka lolungaka ukuthatha because utakhumbula na league nake nadlala neMbabane Highlanders bendlala emavuso ni contestela number 1 game le yabamadima yakhumbula ukuthi yakubeka sandla 2-1 wehle esiqongweni yahlale lePhato and this time around ni class 16 niyaqala kumitha igame isho ukuthi it's a knockout tournament, it's not a league tournament now. Lokuthi na ucabanga le game ya last week nalena ayafana kutaba melula kwini. La kithi vele kutaba melula cause sifuna vele loku like bona badijele ukuthi abakachithi cause ngibola badrowethi. Ngasithi ke indile akadlala so siyabona vele sifuna ukuhlikihla lenceba mo ngezinto. Sengiyabuka nje ukuthi insingizini ngenye bebashido beSwallows ukuthi iluze ama key players. Bengicabanga ukuthi batawusho ukuthi some of the key players thina nakasuka loMbabane athatha yona le ndlela lena labheka khona ukudlela bese lamanye sekayaphuma niluze some key players ngewindow besuka kuyo but nyalo sinibona i-team ayikapheli imali iya-compete number 1 ku-league inemandla ngasinemandla bengicalele beyisolidlala nge-first round lokuthi na uyibuka imfihlo yensikizini ikuphi le mfihlo yensikizini like lokhanjela kwethu maybe some of them labanye bese bajabula ukuthi ishibahanjela ke ngabesesitabathola kahle kwaphela bathi babe abangadile ukuthi solo lebonza lesinalo nyalo sidana lo kakhulu lehamela lesitana lo nyalo imadima kakhulu bathi Jesu ufike ekseni ubani nje ucanga ukuthi kusingezini lotaba imatch winner yenu umdlali lo yakudlalele kahle because bakhona Tiger besimati ukuthi nasekumati
Tiger ubese sokufaka leyo mdlandla athi ayingeke sidliwe namuhla hayi namuhla ayithinte nakuhamba Tigers aba like ngisho ukuthi kwethu sekuphelile but wasiyafika namumfana kaNdlovu simphethe ngumbuko ngathi wadala njena embetheleni nethi lapha enethini hlala khona nje usewashaya amagobombo sesathambe kanjalo simbobo yethu akuzange but kube melula kula 32 bodlalela khona eMavuso udlala neteam lele phansi ka first division ngathi wawina sowina le 88 minutes ucanga ukuthi kutaba melula kutaba melula kakhulu because nyalo ngathi coach usethile kahle batshele abadlali bakhe ukuthi isithabe kanjani tohamba kanjani siye sinibone lapha nihlabela nje kuma stands limba bayani insingezinye kunetingoma letihlabele ngekwehlukene lohlukana kuma moments of the games ukuthi nangabe game nase seyimadima niyibona ukuthi seyimadima nguyiphi nje ingoma lo yenihlabele kumbe ukutshela abadlali beni ukuthi bona nase sesinihlabela le ngoma lena sisoke sesithandaza sinxosa kunase endombeni ukuthi sesiyacela kusala ivuleke leyo nethi noma sekuvalekile nje so bekuhlalela lelithi asinava nawe sesibanika lamandla ukuthi livalo esitele nabo bakhuphule le lomdlandla mo hayi shothi kuba ngivile na last week isitana iphela leyo game ni senihlabela lapha nihalanisa lisalinavalo but ingoma le nayihlabela nathi beyikhumeze sikuvama indzaba we-Highlander but bese siyaqhubeka ingoma kundayiphinza le ngoma but ngathi bani ayane emawele nje ukuthi ngibuka lo ukuthi inkosami nalo Highlander akasafikanga manje athi ikhulumela yebo yathi ukukhulumela nje ungekho bakhulume nje batenele abantu batashaya yabona ngiyamvela manje but nje no bona it's going to be an interesting match nase ibuka it's going to be an interesting match and Sabe sesiwinile thina yabona siyavela emavuso sandini sesiyabukela nje senibukela sikhululekile yabona so siqale sikahle nje so I know it's going to be an interesting match lokusho ukuthi nase seniwinile nichubekele phambili shothi lesikhala seswalo sitabe sesathathwa good before it's no, it's a problem. It's a one day at a time. One game at a time. Kude ukuthi sikhombe loya ukuthi sifuna loya wasinika nje phela ukuthi naba sebakhona tikwabo baba nesolosi ndaweni kanjani ithi isingisi iku last 8 ifuna imbaba nesolosi nayisho njalo ndaweni kanjani ndawo ibalekela ukuthi niphume ku last 16 noma nishaya mawele ukuthi nibhekane naye shaya mawele kude lesimsabawo nasesiqhubeni bengathi masuka la mawele ngicoko uphinzo ibude insingisi ukuthi sasifuna masuka la mawele sinilambele lesiphethe kahle ngalombabani sitokhona ukuqhubekela kahle yalo sifuna ukuyishaya nabadlali abasha ngoba kuqala sayishaya nabothaya abena anizange nicinele icala beba defense defense kukwonke bebangekho kusikumota bangekho kumasina bayabasuspended lokukahle ngawo ukuthi i-team isayina abadlali bathembi la bebakhona-ke bebabathembile bebangasise kumele sekubuka sekubuka nje balandzele kubuka ligame yeMbabane Highlanders nesingizini ngivile labanye ngibonile iyatrenda on social media labanye bathi sheshe yafika nalelo kwenteka estadium enhlangano kumbe labanye bebakhona labanye bebangekho kumbe nje sekubuka ukuthi nibalandzele njengoba basibukela njani abanye bathi bebakhona estadium ukuthi in such times kumbe umlayito beningatsini nini indlela lesibehave ngayo estadium in such difficult times lapho khona kubuya ngathi khona tinto cishe tikhunyana for ema-teams ethu ukuthi nje ezisimaphenzi funa ukuthi simukele lawo mazathu esiwatholile leyo singabe sesifuna kulwa silwe ne-management silwe nabo because
sesonelana ne-sports esithi siyasponsorish sindane ibhola ekeba ipicture ekeba funa nje simongele ukuthi mawena isidlile ngabekisa siyala sesobajube egedeni sesinabashaya but ngebasidle yabona iyamshaya imbabane Swallows Mayaluka njengoba basho dihlele dikhona ubongathi nje umlayeto kumbe okay asengithi cause ukuthona utayishaya imbabane Swallows dihlele diningi tahlele tabo diningi ibehavior bongathi it's an open ground. Yes no we strongly want to just discourage the violence. I think from our side, Smawele, but we haven't had violence such. My results, so take them as they come and move. You know, football is a beautiful sport. It unites a lot of people, fans, build relationships among each other, and then we go forward. So we strongly want to discourage violence upon it. The heavy fines, you know, not but this is the heavy fines. So we just want to strongly discourage and just say, guys, I see you so enjoy it. Sihlahla njengoba kuvile nje ukuthi sihlahla sikhona ngabe ndizi ibhayi bathula ukuthi asibese sijikele ground, you know, shouting or insulting, no. Asiqhubeke nje unite the sport. Njengoba neslogan seyingwenya makhambo siyasho sithi akudlalwa uyadlala. Asingabe sibese sesiyithatha serious ukuthi singaze Koshe netiponsa kuma-tournaments yethu. Asenanitory drawing. Umuntu ephathile sive ukuthi bese kuyalinyana. Wakhuluma nge-Arsenal. Ngicabanga ukuthi uthi Pirates. Ngeneqembu enkulu eMzansi, Mamelodi Sundowns versus Pirates. Nakhona sikakubona. Asikakubona. Idliwe ithini ingakanani Pirates? Banjani Africa? Ngesikolo sayitona. Asho ukuthi siyafana ngesikolo. Siyasalela yini yabona ama-Chiefs? Yinto zibadlalela nje. Aphume yonke indzawo. Salela league. Ngicabanga ukuthi badlalela i-top 8. Because they have to fight. Two in the back. Nyalo silalela i-league, Sunday Bank, yabona quadruple, so quadruple. Still on the pipeline. So Mr. Jwala. Go. No, what's in combination? Arsenal yapita ithatha le league. Ngokubukela kumkhonyana phathi nje. Nasingabe kuphaka kahle singasicela siyithethe, but lengibukela into badlala bethu bayadzina. Kude ne-leadership. Short leadership. Nanele squad athetha bese uyethuka athetha usesemncane usangathatha i-UEFA badlala iligi badlala i-FA Champions League squad Njengoba ngalamanye amagama ekhayile iligi Tothatha ngathi menu Iphele idikathi takabi lento. Itakabi takariki so nathi nje vele football. Sadodlala phela lo pick up besaqala I know i-Chiefs menu sengiyayicabanga nje le mvinto. Asibonge balandzeli kuba nathi namuhla sembe nalokutako bakhona labatawubuya kukhona labangeke babuye bengathokoza asikhulumiswa mvalo indlazana
Kube sengaba kuvalelisa nje sitawuqala kumbabane Swallows kuvalelisa kumbukeli umtshele ukuthi siyawudibana sesishaya sports show sethu sema quarter finals. Hayi siyabonga uthola nethuba sisitawudlala nemawele ke Saturday hayi njengoba nesitayishaya imawele siqhubeka siya kuma quarter finals. Siyobuka ukuthi sitawuqhubha sitawugcina siqhuphekile ke sesiqhubeka sishaya imawele. Scores against sini? Sitabaninga nje 2-1. Mama Joy, Mbabane Highlanders ungavalelisa umbukeli. Asabonga ababukeli emakhaya. Sesimele lona somfo lapho khona lengacela nje ukuthi la mgwaqeni njengoba MVA ashide ukuthi ufuna sishayele ngecophelo. Le track letabe ithwelele inkunzi yethu leseyoyihlala le. Manje Nkosi yami lo hlela aceleni make sure ukuthi driver akamphazamisi na driver akakhuluma nelicingo make sure ukuthi naye akatsaba ukuze le nkunzi yethu itofika kahle le stadium. Because then afuna soyinathisa nale Aquili uyithi kahle sidibe kahle sisusa amakatana ngale Aquili ukuze sitodla kahle sene lapha kutabe kuyi all night prayer lapha siyodla lapha sonke namamkhize ekhathi sidle so nyama yethu abezibondiwe nje engakusho lokunye ukuthi ke no violence ihlele tethu asiqhubeke nisithi pattern kahle ukuze singadonate because kutaba kuhlungu lapho khona sekuthiwa maybe abuye badlali kuphela e-stadium tihlwele akusale tihlala kanti maybe kumnandi because without thine tihlwele labadlali ngeke baze bakhona ukuthola amandla Loizeni bahlabele ikhala drum. Tawukhala drum bamba tawubhama ejardini. Bathi series ka yongena ekhaya. Nisha ngapi yayile? Ngicabanga ukuthi sidayisha nje noma 6 sesinamlele inceba lesibuya nalo lehlangana because ngalelana ngabelina manje nalo ntabe libalele nje lapha kude manje ngitabe zilala kahle nje kudlaleka impela cathi hayi ngitawubhama ejardini ba belo bayazi Bathi komastandi ngo sheriff beshisele uzelo Hayi so livele mbukeli ukuthi etinkundleni yemidlalo kutabe kudlalwa kungadlalwa uyayiva emawele athi ayenza kuMbabane Swallows buke wena i-quarter final Mbabane Swallows ithi iyawakhipha emawele ifuna iMbabane Highlanders kuma semi-finals but ke siyeva ukuthi ingozi driver wayo ukuthi ngeke sober driver kuze into khona kufika kahle e-stadium inzaba imantimu yaqala Sunday iyaphetha lela 16 bayabuya ke balingani bami sesiyayivala lento sesiyawubuka ukuthi Monday sisele nabo bani ngoba lemagama kaSiphohlo Mohile bese sisele nawo KG sitawuvalelisa umbukeli kuze kube ngokudaba